So guys, tignan natin itong mga nagdi-dredge. Salandrayo ah.
Bro. Sako yung yung atakay, sako yung atakay. Okay. Kapag tigadan sama tatay Meta tatay Medyo ron. Para Payanod na. urawan screen na yan. Yung matagulang dara na. Place maaala na pirme. Bala na pirme. May paano kami ko? Hindi ikaw. Gas-gasal pa ito ya. Nalagpin na rin namin. Alam eh. Gawaan nyo ata, January, pabakume ate Lahat? Ate January, siguro. Gumagawa nyo dito. Ay, papaktiya? Ay, paturong mita aja danom. May ato amaran no, pato no, bakwan ta kami doon barito kami na na, kita na bangit. Ato, ikunal natin ka dati. Tambakan po. Naglatid na rin po. I-pump mitan. Gawa, bulan. Ano? Na papaitan na. Ano po atin? Basta parang maamon na may yan. Ayun na, may metata na. Marawan screen na niya. Gatulang ka rin na darat yun mo. Lahat na may. Ayan. Na, January pandar kami ke crusher. Pero ulit-ulitin daw dyan. Ulit-ulitin daw. Kadua kay Pugaw. Natin pa. Ito ano.
Takay pelag gigyan. Hmm? Takay pelag car. Tama ang ko. Ano natin? Ano na ba ko gawin ka no? Sabi na hindi ay gasolina oh. Kabakan na eh. Sabi sa kumalong. Ano? Sapa.